Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Asikhulumeni ngo-Section 35, the Constitution of Rights of the Arrested, Detained and Accused Persons. So this section size sokukhuluma ngayo namuhla is because Thabo Bester ulokhu esifundekela ngayo ukuthi yena akakazange kulandelwe imithetho ngendlela lekumele bayilandzele ngayo. Then waveta uSection 35 lesizokhuluma ngaye namuhla. So Section 35, uma umuntu aboshwa kumele aboshwe kungabi ngathi sebamuka lokuthi umuntu, like kumele kube ne-humanity phakathi. Uma kubopha kunema terms and conditions lekumele alandzelwe ukuthi bathi akumelanga uhlukubeteke. Asathi ukuthi umuntu lo oboshiwe njani. Kumele kube ne-accommodation. Lapho kule accommodation yakhe kumele kube nabo nutrition, reading material and medical treatment. Section 35 loyo. Bese loyo muntu kumele avumelwe ku-communicator nema-legal teams wakhe, like bantu labammelako, bantu labanjalo nje, legal team. Bese umuntu loboshwako or loboshiwe akumelanga kube ne-torture leyentiwako or bu-cruel or bu-inhuman or degrading treatment or punishment. Yo guys, number 1, uvikela bobani uSection 35? Umuntu losuka aboshiwe, umuntu lo-detainiwe or umuntu losasolelwa. Yabo? Uma sithi umuntu o-detainiwe sibala nema-prisoners labo lesebagwetshiwe, abantu abaphakathi inside nabo solo uyaba-protecta uSection 35. Number 2, bathi i-human dignity in prison. Kumele loyo muntu a-treatwe ngenhlonipho, anga-abuse, anga-torture-rwa, angahlambalatwa, kushiwo njalo. Kumele abanjwe ngaphansi kwama-conditions olakanebuntu phakathi ukuthi yes usasesiboshwa mara still samele naye a-treatwe as one of bantu labanjalo. Bathi ngaleyo ndlela le section le ngiyo le engavumeli ukuthi emajele agqwale, because bathi masekugqwele bawuthola njani timfanana tabo. So that's where a-step-a khona uSection 35 noma protocols wayo. Ma-conditions and detention. Bese umuntu lovaleliwe kumele ahlale endzaweni lehlobile, endzaweni le-safe, indzawo bathi lene-open space. Mara akwendeki njalo. Siyatanyeni ukuthi la Mzansi our prisons agqwele ngale ndlela yokuthi bantu ngathi maphele phakathi inside. Aphinde achubeke athi bathi kumele umuntu athole proper nutrition. Kumele adle ukudla lokukahle umuntu, like tintsako letithathu, adle nje i-balanced diet. Yabo? Bathi kumele athole i-balanced diet, medical care, abe ne-access to healthcare services, like uma kagula naye anikwe lokho lusikusebenzisako outside uma sigula. Reading materials, kumele athole izinto zokufunda leti tomulekelela engqondweni, tim-rehabilitate, timcondzise indlela, cause some bathini ngokufundza babe sebabuya endleleni. Loku akusiwo ama-privileges, mara bathi they are constitutional rights. Yabo? Hayi ukuthi nabakunika letinto leti lentilibalile usuka uthole musa, like usuka uthole i-favor. No, this thing bathi vele it's a must. Kwakumele ti-provide umuntu makavalelwe. Legal rights of prisoners, asingene lapho. Umuntu lovalelwe unalo ilungelo lokufonela ummeli wakhe, i-team yakhe le mdefendako njani akhulume nayo. Unalo ilungelo lokukhulunyiswa ngale language lakatoyiva, cause akusithi ukuthi ukhulume nomuntu lapha just ube mhlobiso yena akakeva next. Unalo futhi nelungelo loku-challenge umthetho ifuna ngabe ukuthi lento lokukhulunywe ngayo akayibisisanga, like what Thabo is doing right now. Ulungelo lakhe ukuthi a-challenge i-court, ayitshele ukuthi hayi lo lokukhulumako angase ngakwena futhi nje akuhambisani nalesigwebo sami. Yabo? Imithetho yasejele kulilungelo lakhe lo muntu lo phakathi ejele ukuthi
abe ne-confidentiality, kube confidential, yena nemmeli wakhe nabahlangana bakhulume iy'ngcingo zabo bona boyi-two. Hhayi ukuthi always nakhuluma nemmeli wakhe kufuna kube nemuntu olalelayo. No, kusuka ku-between yena nemmeli wakhe. Protection against abuse. Uvikela kanjani Section 35 kuma-abuse la yenteka ukudiboshwa? Ma-protocol athi kumele ukuthi bangafostwa ukuthi bakhonfese. No, akusiko umthetho ukuthi like isiboshwa sesibanjiwe sesiyafoswa ukuthi khuluma. No, unelungelo lokuthi athule athi angiyati. And athi uma alile kukhonfesa if athi akayati, naleyo punishment ukuthi uyamthothara like nibukela ama-movie sekuyenteka bathi no, akukavumelekanga. Bathi futhi kumele ba-protect-we from the officials labo abahlukubetaka ejele, akukamelanga babahlukumeze at all. I-purpose yemithetho ejele. Overall, Section 35 ensures that imithetho yasejele iba ngale ndlela ilandzelwa ngale ndlela ilistwe ngakhona, and the punishment is the loss of liability only, not loss of dignity or basic rights. I-punishment akumelanga ukuthi wena uyahlukunyetwa just because kunento loyentile. Yes, noma ugangile still kusamele ama-rights akho ungamukwa, but i-punishment yona utoyi-receive-a. And i-prison system iyayisapota i-rehabilitation, not just ukuthi umuntu uyaphanishwa kuphela. Kumele ukuthi uphanishwe bese sekuyentiwa konke lokho ukuthi kwenziwa njani. So asithembe ukuthi uThabo Bester ukuthi masekaceda ukusifundisa ngalo Section 35 wakhe utobe usuyayithola lento la ayifunayo, cause kuyakhombisa ukuthi yena uhlezi asebhukwini ube nesikhathi nje sokufunda u-Section 35, while abanye sebadonse more than 35 years. Awumazi nalo Section 35 ukuthi ukhuluma ngani. Asithembe ukuthi lo Section 35 labawubhale lapha utamsebentela yena njengokucabanga kwakhe. That's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Ndonibona ku video elandelayo. Bye.